Pozdrav ljudi, ja sam Zoran i dobrodošli u novu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi pričamo o tome kako naučiti psa da vrši nuždu vani. Uživajte u nastavku videa. Kao što sam rekao u samom uvodu, danas ćemo malo pričati o tome kako naučiti psa da vrši nuždu vani. Zašto uopće sam se odlučio za ovaj video, to mi je totalno van nekakvog plana, ali vidim da je opet aktualno na internetu i u raznim grupama dosta tih teorija i ljudi koji zagovaraju guranje glave psu u mokraću gdje je izvršio nuždu pa da ga se na taj način kazni i natjera da ne vrši nuždu u kući. Ono što smo već bili pričali, dotaknuli se toga u videu kad smo radili mitove o psima, tamo smo spomenuli djelomično taj dio. To je super jednostavno. Znači psu jednostavno je prirodno da vrši nuždu na mekanom, na travi. On sigurno ne želi to raditi na nekoj tvrdoj podlozi. Kad šetate psa vani u 99% slučajeva on će vršiti nuždu na travi, neće na betonu ili negdje, jer mu jednostavno to nije prirodno. Pa trebate to iskoristiti. Stvar je vrlo jednostavna, znači to guranje njuške u mokraću od psa je totalna, rekao bi, glupost, to je moje mišljenje i to je super jednostavno u biti za naučiti psa. Ono što smo i prije koristili smo nagrade, koristili smo nagrade, pa tako treba i kod ovoga. Pretpostavimo da su u većini slučajeva o tim psima koje treba to naučiti su nekakvi štenci, mladi psi koji su tek došli vam u kuću pa još nisu naučili bonton i kako se treba ponašati. Ej, a gdje je loptica? Ej, hodi! Astra, hodi! Bravo, curo. Bravo, curo. Sjedi. Bravo, ajde. Znači štenci, mladi psi koji se još nisu naučili ponašati. Ono što samo trebate u biti nagrađivati to nekakvo ponašanje koje mi smatramo pozitivno. Snimajte štene otprilike poslije svake klope, poslije nekakvog obroka njegovog. Ako se napio baš puno vode, kad se ujutro ustao, znate da su to vremena kad će on obavljat nuždu. Prepoznajte, izvedite ga van, kad pas to obavi vani, pohvalite ga, nagradite ga s nekom klopom i to samo ponavljajte i to je to. Znači cijela priča je vrlo jednostavna. Kod pasa ćemo nagrađivati to nekakvo pozitivno ponašanje koje želimo da bude, negativno ćemo ignorirati ili nećemo ga nagrađivati i to je to. Nemojte raditi, nemojte mu gurati glavu u mokraću jer to nema smisla. Kažem, pas pogotovo, vrebajte te stvari poslije jela, ujutro kad se probude, kad se krene vrtiti, izvedite ga brzo vani kad obavi nuždu, nagradite ga sa klopom, igračkom ili šta već voli, ali kažem, pošto u većini slučajeva se radi o štenetu, klopa će biti sasvim dovoljna. Ista stvar možete raditi i to još pojačati, znači da kad ga šetate vani u nekom periodu, kad on obavi nuždu vani, isto da imate spremnu grickalicu, klopicu, da ga nagradite i pas će jednostavno to jako brzo povezati. To im je u naravi da jednostavno je prirodno vršiti nuždu vani, a ne negdje u zatvorenom ili na tvrdom. Oni isto to žele, samo im trebamo pokazati. To je bilo to. Hvala vam što ste gledali. Like, share, subscribe ko nije i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav! Ide uvodna špica, Totorić izreze.